Odličan nastup Osijeka, sigurna, uvjerljiva pobjeda visokih 3:0. Da, evo, pobjedili smo 3:0, nije bilo lagano. Utakmica je od početka bila teška, pošto je puno nepoznanica u njihovoj ekipi. Prvo poluvreme je bilo 0:0, bili smo bolji, imali smo par prilika, nismo iskoristili, ali dobro smo otvorili drugo poluvrijeme, zabili prvi gol, pa tako su došli drugi, treći gol i okrenuli se s 3:0 bez primljena pogotka. Eto, napokon i treće uzastopne pobjede, nikada ih Osijek nije uspio ostvariti na startu jedne sezone i dalje ste na vrhu tablice. Da, evo, napokon da je Osijek ima 3 vezane pobjede na početku sezone. Sad idemo u Zagreb protiv Dinama, naravno po pobjedu, nemamo straha, idemo pokazati šta možemo i koliko možemo. Zabio si svoj prvi gol u dresu Osijeka? Da, evo, napokon. Sanjao sam to već godinama, trudio sam se i evo ga, došao je on, okrunio sam, ne može ljepše.